Pozdrav ekipa. Evo, najavio sam nagradnu igru za Ruby TZ 1300. Sad da vam objasnim koja su pravila nagradne igre. Pravilo je da budete član na YouTube kanalu. Znači, postupak kako postati član, postoji video, možete si pogledati na mom kanalu. Druga stvar, morate kliknuti na ovaj link, ispuniti podatke koje vas traži i poslati. Na kraju će Ruby izvući sretnog dobitnika koji će osvojiti ovaj predivni rezač TZ 1300. Imaju pravo sudjelovati naravno i članovi kanala koji su već od prije, kao i svi ostali. Nagradna igra traje od 27. do 38. i svi koji postanu članovi ispune uvjete koje sam naveo, sudjeluju u nagradnoj igri, a onda kasnije ću vam objasniti način na koji će biti dodijeljen ovaj rezač. Moja želja da to napravimo 15.9. u Sesvetama, kad su dani otvorenih vrata Rubija, ali o tom potom naknadno. Treća stvar koju trebate napraviti, podijelite ovaj klip na društvenim mrežama i to je to, i rezač, ovaj predivni, može biti vaš. Evo, nadam se da će rezač doći u ruke upravo onoga kome jako treba. Volim vas puno i očekujte puno nagradnih igri sa vrijednim nagradama i svega ostalog. Pozdrav ljudi!